نداء الإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بالتقوى. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاتقوا الله عباد الله لعلكم تفلحون في دنياكم وأخراكم. ثم واعلموا عباد الله إننا لا بد أن ننتقل من هذه الدار، من دار الدنيا إلى دار الآخرة، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الجنة ونعوذ بالله من ذلك النار. أيها المؤمنون، اسمعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل الغيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Mahuli mga umat Islam, yari nakita niyo hajaman makasusah. Zamanul fitan, yari nakita niyo hama sa tatandasan mataun. Sa taud-taud tatandasan ha umat Islam, sumakawa tayungan na to impalman sin Allah Ta'ala. Illatu wujudina, sabab may tak kita ni upiapan jadi sintuhan. Wala hiya hati si manusia ing kamatauran may tak siya piapan jadi sintuhan manusia.
Illatu wujudina, sabab may tak kita ni upaya panjarisin Tuhan. Binsanaon kita ni, pasusahon kita ni, wala ingat cinta. Na Tuhan yaring sabab, firman sin Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pia baitaan kita ni sin Allah Ta'ala, pia panjari kita ni bukun. Kapag sandalon sing kasusahan. Nagyaon Tuhan nagsasandalin tao sing kasusahan. Mataon sin susa, way sin susa. Taka kawasa susa, way kawasa. Firman sin Allah Ta'ala. Bukun ta kamu pia panjari magkasusahan. Pia panjari ta kamu pirahan Nabi wan Rasul. Unim maksud. Papagtagi ito. Paakarun sing sara sin Tuhan. Illa liya'budun. Pia panjari kita niyo karena magad sin pamarintah sin Tuhan. Na inwala niya kada pamarintah sin Tuhan nasususa. Biya sin bihaunin. Nasususa masakit. Susah sa Allah Subhanahu wa Ta'ala arhamu alaina, kalasahan kita niyo, kaulungan kita niyo, piaraan kita niyo pagkaon, piaraan kita niyo pagkino. Kataan kaumunahan na to, piarasin Tuhan. Nain zaman biha, zamanul fitnah. Di masusay bariban. Sabab kaya kahagad niya aon dumatung. Inwala niya kada kabayaan sin Tuhan, halawang kasusahat biya. Allah Subhanahu wa Ta'ala piyatan kita niyo piya panjaring magtag-ipon kaniya. Inwala nagtag-ipon patuhan halawang kasusahan. In nagtag-ipon patuhan di masusah. Maita. Aon piya pangandulan niya, aon siya sangdulan sinatay niya, sing kabuhit niya iwan kamatay niya. Masusah kau simbihan. Di atuan intaw atabo nasususya. Intaw hospital nasususya. In doktor masusah mga pasyente, mamuha masakitin doktor. Malain kan nagdaraot bang man mataw din pasyente niya. Diyaon, miumo ka in doktor a pasyente, miumo ka in pasyente a doktor. Ay ikaw na, nakapuno na yun. Kaya panjari kita niyo sin Allah Ta'ala, mukun mo ka hatao, mukun mo ka anak. Mukun. Magtag-ipon ka niya. Illa liya'budun. Makad kita niyo pamarintah sin Tuhan. Makad kita niyo kabayaan sin Tuhan. Nabang kita niyo makad kabayaan sin tao, niyo ka ng doktor a pasyente. Niyo ka ng pasyente a doktor. Niyo ka ng niyo lang pa, ibripulong na sakit ako ni sakit COVID. Mga Tuhan, yarin parman sin Tuhan. Wa'lamu. Ingatan niyo. Atin niya mataw-tawri imingat. Wa'lamu annamal hayatad dunya. Ingatan niyo yung kabuhi sin dunya, kabuhi na to diya dunya, bang naturi agaron yung pamarintah sin Tuhan, di nato agaron yung kabayaan sin Tuhan, amoy yung kabuhi sin tao. Wa'lamu annamal hayatud dunya. Ingatan niyo, bang niuri agaron, bang kamurik bagad, kakabayaan sin Tuhan, amoy yung kabuhi sin manusia diya dunya. 5 parakala. May 5 parakala, ini kasanya nga tao rin.
Biya nasimbihan. Wa'lamu annama al-hayatud dunya, ingatan niyo sa munal-munal tuding kabuhi dia dunya, bang nyuri akaruning kabayaan sintuhan. Di kamu magtag-ipon kaniya. Laibon. Umulamu. Magkalalanguan sa demano siya kabuhi niya. Biya simbata-bata, magkalalanguan, magpanayam-panayam. Naglalag sin badyo, branded. Naglalag sin taong pa mahal ka, taong paon pa pagtiyaunan. Ngayon kabuhi mong patuhan, liag mura kaya. Yung kabuhi dia dunya, wang di makada kabayaan sin Tuhan, nagkalalanguan sa diyay manusia, biya sin bata-bata. Biya kung kalalanguan siya inin, prakalan. Magkakanin kayo manalo, sakit COVID. Allah lang ngayon ako magkakanin. Di dapat kahagaran yung baita sintao, di dapat kahagaran yung baita sintuhan. Kansyon na karoon. Napso niya, baita simpikilan niya. Yaring kabuhi paragdaan. Nagkalalango ka ni Mano siya niya wawaw singumi, simbadyo niya, sinsasakatan niya, sinlingkat niya, sinsamin niya, wala siya niya kada pamarintas sintuka. Ikaruan, wala niya. Pag main-main sadya, nagsasadyasin, tikit, magpasyal, paula Japan, paula Hong Kong, naupa magpasyal niya. Nagtataw sini pagpasyal. Wala nagtaw sini pagsarak ka. Wala nagtaw sini pagmura. Ampit, yung pitila. Pag napakakaw ha kabayaan sintuhan, napakahanda kaw sintuhan, ganti anda sintuhan. Amo ka intaw. Pag main-main ikaw hindi adunya. Bang di makada pamarinta sintuhan pag main-main. Pag uhos lang na sin COVID ini, magpasyal kita niyo, mga anak ako. Hindi ko lang yan. Kapag pasyal mo si mga bihen niyo. Abuhi karuha, pag main-main. Ikato, watabakhurun bainakum, pagbansag. Ipagbansag niya, ipagkalakuan niya. Sa nilang na mga usog, genius. Oy. Nagkatakaburing kamiskin, nagtakaburing kapagdaya. Bainakum antara niyo. Sumunod. Wajinatu. Pagpalingkat siya si manusia. Naglalagbat doon, jacket lang na bago biyaw na mo ini. Minsan bukon hagod, nagja-jacket. Bang man, katitaan yung jacket niya malingkat. Gina, magpalingkat siya. Wala nakapalingkat pakabayaan sintuhan siya magkahinag palingkat. Siya nilang na maas-maas pa, neta siya ni matata. Uy. Neta ko matata ko sintig ko ang naka. Palingkat. Yajagahanin palangay sinaktor, ya kulong nakan Paulo. Yajagahanin sifat sintaw piyag mumulkaan sintuhan. La'anallahu fid dunya wal akhirah, piyag mumulkaan sintuhan da hindi ha dunya sambil padlaw akhirah illam yatub. Bang sila di magtawbat pa Tuhan. Tawpa ko yan lang na tawpa Paulo. Di na makapag-ail, maglalagi siya makadya kasing tawpa niya sabab katluan nga ibon hal kasing tawpa. Katluan ngayon, nalgasin taon pa.
Wala nakapalingkat sin pagsambahayan. Wala nakapalingkat sin panasbi patuhan. Wala nakapalingkat sin pagdikir patuhan. Taong pa yung pialingkat. Ikalima, watakasurum fil amwali wal aulad. Magpatauran sin, iban magpatauran pamig. Ano? Amo yan yung kabuhidiya dunya, bang di makad sinsara sintuhan, bang di makad pamarinta sintuhan. Naunin pa man sintuhan. Kama salil ghaisi ajabal kuffara nabatu. Dia sintao nag-uuma, kiyungan bang mulan na. Sabab dumayawin mo niya. Kiyungan yung mag-uuma. Sabab dumayaw ng tiyanong niya, sabab simulan. Pag-iig sinulan, nakaharvest na siya, maigang katanta. Gami sabihin nag-uuma, nakaharvest siya. Nakakaon ng manok-manok. Nakakaon ng kahayop-hayupan ni Sanchari, makakaon-aon pahala niya. Sa inlima na sabot. Mga tuwan, naasubuhon na ito ng barang na ito, halimayat. Unim beta sintuan. Wa fil akhirati azabun syadid. Inhiminan sillimayat ito. Ampa sila rin makatawat, siya saddihan sila siksa makusog. Ayan to. Amo yanin hiwal sintao yari hadun niya masana to ini. Inlima na sabot ito. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan. In miyakad siya pamarinta sintuhan. Yakad niya indumi bang adlaw. Nagtakipon siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maghfirah, kaampunan kaniya. Dengat tuhan, iman kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ay, pagmansin tuhan, ingkabuhi diha dunya, tiyo-tiyo na. Alam, sin tiyo-tiyo magsaw-saw pa. Nari magpasawin kay manan. Panghati na kanya kata. Ingkabuhi diha dunya, bangkitan niyo rin makada kabayaan sintuan, tiyo-tiyo na. Pagubos katititupuhan, natipo na kao sinhansam mo. Natipo na kao sin jacket mo. Natipo na kao sin motor mo. Adlaw-adlaw mami motor. Sabab ako na ang gumawa mami. Natipo na kao sin parakala dunya, way kao nakaibadat pa Tuhan. Namura-murahan mga Tuhan. Mumusun na ito yung kabuhi na ito. Bukunin dunya paghulaan. Dahil nga sabab yan nilagay si mga sahabat, ipatungtong ka ito tanyon do adlaw. Aun do adlaw. In adlaw hambukir kita niyo. An adlaw ikan wasusuong na ito. Yaumud dunya wa yaumul akhirah. Tungtong mayari ka wa dunya. Hindi ha dunya amalun wajarun. Inyari dunya maghinang iwan magtanong. Inadlaw akhirat hasadun wajaja. Inadlaw ikarwa mag-ani magpuso sintianom niya iwan tuba. Bangin tianom mo riya dunya ini mangi imapuso mo adlaw ka na mangi. Bangin tianom mo riya dunya marayaw imapuso mo adlaw ka na marayaw. Sugun na ito ni baran na ito, bangunin kaya tanong. Aula-aula yari kita ni wajaman fitna. Imbari maninibadat ni hapitna niya ini. Kaya fitnahan nilang kauman, nilang bayang katantan. In hambuuk hamsina darajat. In ibadat ni hambuuk, bayaran sintuhan kailan. Maita. Wala siya kipitnahan. Timangkis siya rin amangi. Miyaw siya pagkabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mumusun na to,
in kawhid na to, in atay na to, in katan pakaradyaan na to, pakabayaan sin Allah Ta'ala, bang nato miyumos, pakabayaan sin napso na to, pakabayaan nila, in natanong simano siya, mangi dahil dihadlaw dunya, sambil paadlaw akhiratin mapuso niya mangi, aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wa likaffatil muslimina min kulli dhan, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ittaqullaha tabaraka wa ta'ala haqqa taqwa faqad faza al-muttaqun. Mahuli mga umat Islam, firman sin Allah Ta'ala, wasyari'u wasyabiku, bagus kamu iran paglumba-lumba kamu, pagkain magus-us, pahinang kabayaan sin Tuhan. Pagkain maglumba-lumba, pahinang kabayaan sin Tuhan, aturan ni masanatunin, harap pagkain naglumba-lumba entang. Kaya tuntun kita niyo sin Tuhan hindi matuha masa ini, pabalikon kita niyo pagkabayaan niya. Wala na Tuhan nagbalikin to pagkabayaan niya, habayin niya, ako lang niya nakukuldon di halong simbahin, ninalingkod na ako lang niya. Sinaw ni papahinang kanya sin Tuhan alang simbahin niya. Way rahim minangintaw. Gaman magsusay. So kita nyo lang paplasa. Uno yan mga Tuhan, siya saddiyahan sin Allah Ta'ala karayawan. Uiddat lilladina amanu. Siya saddiyahan sin Allah Ta'ala yung mga bariman. Bang sila nag-uus-us pahinang kabayaan sin Tuhan. Bang sila naglumba-lumba pahinang kabayaan sin Allah Ta'ala. Siya saddiyahan sila kasanyangan. Unang kasanyangan yan. Biya sin luag sin dunya yan. Luag sadya. Huwag pa'y habat niya. Huwag ratuan imibug. Kain kayo bukan sin tao, kitaon niya ay pun niya. Alalang na ay pagkaon nila masarap. Mag-order online, siyo pang masarap. Dahil atay niya, bukod na online patuhan. Okay. Mga tuwan, Rasul sallallahu alaihi wasallam na asubo siya. Uning pangasubo kaniya. Ya Rasulullah, ayyun nasi afdalu indallah. Mangasubo kami kayo, hisi manusia, labi indayaw niya patuhan. Imbar iman marayaw kataan patuhan. Sa aun nakalabi indayaw. Amot timpiang asubo. Hindi ka ito tanim na timpiang asubo, nagdarang kayo ulong na namin jacket marikat dito. Ngayon kaning jacket na rin na maambat. Unulong ng tampak na ulit tulog kayo kayo. Ngayon kaning tampak na rin na maambat. Kabtangan sin sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam taumat kaywan taumati na pamintangan. Ajaban. Makainu-inu manusia. Ajaban lil mar. Makainu-inu manusia. Yahjan masusa siya. Yahjan binuksani malihi warmansyadih. Masusa siya waisin. Masusa siya timiw-tiwin sin. Intaka kawasa, masusa, maiging kawasa. Makainu-inu. Di masusa, nagmaynos na yung sa bahayang niya. Mayroon siya nasusa,
Uy, nakasambayang sinsubuhay. Sa imbalot niyaw na sususaway sin. Inatabo na sususari o kamulin tabo. Natayong hugin yung pangasubuin. Afdalun nasi inda Allah. Manusia marayaw patuhan. Marayaw ang tiyang asubon niya. Yung kita niyo yung tiyang asubon na ito, way rayaw. May taulong na yung siupaw marayaw-yaw. Tulay kita niyo ulan. Tawab si Rasul sallallahu alaihi wasallam dua. In manusia marayaw patuhan. Yari adunya, marayaw siapa Tuhan, yari adunya, bang siya marayaw pa Tuhan, marayaw na siapa pagkahin niya, marayaw na siapa kataan, duara. Tadukul lisan. Inamu, dila di magpuputing patuhan ibang papagkahin. Impit na hamasa na ito, ini umbol hambuk ni nagputingin tao. Namuting patuhan, namuting papatay. Ang paway sara, di butangan sara. Sa dukol lisan, amo na yung tao. Di mamuting patuhan, ilan di mamuting papagkahit. Surah ini mga teman, hambuk hadis. Ikaw wabi tak sindati. Inta umarayaw patuhan di dunia sambil pada akhirat. Jadi namun sidda. Mahmumul qalb. Inagit si mga sahabat, ya Rasulullah, kahatian na muna in sa dukul lisan. Dahil na mo, hindi na mo kahatian bang ulo. In mahmumul qalb, nakiyun wa takiyun. Atay sutsi, atay malano. In mano siya kalasahan siltuhan, atay malano. Nakati kunin atay na to, kunin liuluun. Liuluunan pagigil, liuluunan pagjangki. In subul liuluunan na atay niya budyang. Liuluunan niya patta. Adlaw-adlaw nagkikita patta yung tao, patta yung kita. In usugin kitaon patta darain. In darain kitaon patta usug. Pit na rakula sa magtatao. Batin iPad sinamuk tao upat. Duwain siwi-siwi, duwain dakula. Duwain to. Pit na rakula. In atay malano, kalasahan sintuhan yung tao yan. In atay sutsi, kalasahan sintuhan. Kaya tak sinabi hadis. Amla'u qalbuka rizqa. In atay malano hipun sintuhan rizki. Na hindi haun hipo sinuno. Igili man jangki. Nagigili muslim magkahi. Nagigili bang iusog yung maraya usog. So si Mangi Usog, misan sabi ni Mangi Usog, malingkatin to ng kureng kaniya. Oh, sinagdaat kay mga bisarabian. Hipuon sinallahu ta'ala na tayo niya karayawan. Ivan, hipuon sinallahu ta'ala in 25 niya sin karayawan. In atay manang. Nabi haun gaunggang inatay niya. Natawag sin gaunggang da. Way sin gaunggang da. Ikarwa.
taqiyun, atay nagmamabuwa pa Tuhan. Inatay nagmabuwa pa Tuhan, hinangon niya to din kabayaan sin Tuhan. Di niya hinangon ng kabayaan newan sin kabayaan sin tao. Sabi ahon Tuhan, ayat tulong na yung singuran ko, hang kahunting kami, hang katingog kami, hang ka-style kami. Ayan Tuhan. Taqiyun, atay nagmabuwa pa Tuhan, hinangon niya to, uno ni pahinang kanya sin Tuhan. Tangkisan niya to, inipatangkisan kanya sin Tuhan. Imasa na to ini, amat tin sumay wapuk na. Bang mabihag to yung dagbo, siyaon kanyang to para kalat. Ika-isa, ittifaqul kalimah. Nahamuok sila hakabtangan mo. La ilaha illallah. Yaon yung nagdala la ilaha illallah, kuntara na rin yaon. Inyaon nagdala la ilaha illallah, nagdala kang siyabu. Inyaon nagdala si la ilaha illallah, tung katustag kay manintunang halong sinatay niya. Tugay yung pinalong si Facebook niya. Uy. Ittifaqul kalimah. Suway kita niyo mahamu ka kalima. I'tilaful qulub. Iwan suway mabuto pinatay na ito. Ini katu ijtima'ul jasad. Iwan mahamu kinatay inbaran na ito. Hakraud kabayaan sin Allah Ta'ala kaya sindihan. Na murah-murahan mga tuan. Mumusun na ito, inyawalihan na ito. Mumusun na to, injasad na to, mumusun na to, inanakapo na to, supaya di kapitnahan simpit na bihawon. Firman sin Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sa bunnal-bunnal tuod, imanga sila, bariman sa bunnal, wala sila inibugsin dunya ini, sa ingkiyaibuan nila waita sin Tuhan, pasanyangun sila sin Tuhan dunya iwan akhirat, iwan palahun sila hasurga umbul hamuuk. Amin janji sin Allah Ta'ala kanila iwan hamanga kanabihan yakaran nila. Sallu ala nabikum fa inna jalla wa ala yakun inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارض اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بأفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهوديين والنصرانيين وجميع الطغاة والمفسدين في هذا الأرض يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم واشف مرضاهم يا رب العالمين. اللهم انقذ مسجد الأقصى من الصهاينة يا رب العالمين. اللهم انقذ مسجد الأقصى من الصهاينة يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا حول ولا قوة إلا أنت وأنت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والمصائب ما ظهر منها في بلدنا هذا خاصة وعن جميع البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ربنا نسألك سلامة في أوطاننا ونسألك سلامة في أهلنا ونسألك سلامة في جميع أحوالنا وشؤوننا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار
يا أجيد يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله